sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manen amin itinabara nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo a channel tayo. Ti surat nga intay kan biagita, ket nagapo kanipagayam tayo a Jojo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jojo. Tubuak ti Nueva Ecija, ngam kinay kayat kontiin madayo iti mismo a lugar mi, gapo kadagiti jak ni namnama a pasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ni manong mo ka di adensyo jay imawag, anak ko. Wala na. Nagpawit ngamin. Nang taditi allowance ko. Ada para kada kayo. Adamot para ka ni Manang Alice. Ay kat imbag man, tainlakam da kami. Ang apay ngay asikat nagpawitan na. Saan kat ani Alice? Awan ngamin ATM ni Manang Alice. Isa siya kung tinagpawitan na. Kasta aya. Ala, agpailiak. Inak iwidro ti impawit ni Manong. Dumagasak tumutin iti balayda. Tamapan ko ito ti para ka ni Manang Alice. Mala anak ko. Gumatang kanto nga roden iti sidaan tayo inton malamuan. Wen na na. Oh, agmerienda ka pa, Jojo. Ala, si kamot na tinangyag iti merienda Manang. Nakababain pa ikit din. Awan rumbang apagbainam, Jo. Amangan ki din no nasinga kay ti aramida Manang. Nalpasan tar aramida. Nagawid matanda giti trabahador. Isong agmerienda tamay. Kabayatan ti panagsarasarita pa. Wala Manang. Dandanin malpas ti balayo ha. Mabayag pa'y dito eh. Iso asigurado ang mabayag pa'y mat ni Manong mo ijay abroad. Ha? Amom, agpada kayo anataer ni Manong mo. Adayo natatar ni Manong ko adensyo. Ngamiti siya, Manang. Agpada kayo anataer. Numakit-kita ka. Kasla makit-kitak matlaangan ni Manong mo. Anya? Kinapod nun na. Maragragsakan ang makakit-kitakan ka. Kasla maup-up nga mintiiliw ko kinimanong mo no makikita ka. Sapay ko ma, dadi mo ikan iti sa bali akay papanan, dagiti bagbagakan ka, Jo. O ala, agmerienda ka lang, Juan. Di ka agbabayin. Nay, narabyan kamot anagawid, anak ko. Ay, wanar na nang. Nagis-istorya kami ka ni Manang Alice. Di mimot na pupuutanin. Rabi igaya man. Kumusta ngay mo, di ipapaaramid da balay da. Malmalpas ka din. Mabayag pa'y kano kung na ni Manang Alice. Ikanda kami niti second floor kan third floor. Iso sigurado ang mabayag pa malpas day jay. Kastaya, kunak nubong galulaang. Padakkalendagaya matalaga. Isumot ti ko na ni Manang Alice. Ay kat saan pa'y nga ron nga agawid ni Manong mo ano kasta?
Nalabit na kasta, nanang. Amangan, no palpasan na pa iti balay da. Santo agawid. Mabali na kastanak ko. Hustumot kit di tapno malpas at agos. Numaminsan at damot kit di pagsaya at ang tidakkel abalay. Una, kaadwan ka dagiti dadakkel abalay dito ayan tayo. Ket ada iti abroad dagiti asawa da. Hello, Manong Densyo. Oh, hello, ating ko. Di mat ko na masimbre kyo into no may alawas. Wen, Manong. Apay aya? No awan ti trabaho ingkanto man tulungan ni manang mo di balay. Ado ti malinisan ni Jay. Nagruna ket kalkalpas lang ti buhos. Sige, Manong. Awan parikot iti dayta. Mapanak to iti balayo. Imbis sa manangdan ni manang mo, sigan tulatan ti karna iti kwarta. Iso pa pag-allowance mo. Oray saan, Manong. Tulong kun ka na kayo. Basit lang matabanag day jay. Ket ikan nakalata. Kaysa di manangdan da pa iti sa balay. Aywan, mangitransfer rakmot lang iti kwarta iti ATM mo. Itit mong tumot lang ka ni manang mon. Tay nayon na nga igatang kadag iti masapsapol iti balay, ha? Wen, Manong. Ay, ibaglaan nga tada ka mang tultulong kanyak dito'y balay, Jo. Wen, Manang. Isumot ngamin ti imbilin ni Manong Densyo. Ala, gusto pa lang date na. Umay kataag merienda tapay. Wen na, Manang. Ay, mabisinak mo dun kahit. Oops. Aywan, kumusta kayo matan iti girlfriend mo? Ha? Awanin day jay, Manang. Ay, nati kaya't masawan, Jo. Awanan. Nabayagan na nag-break kami. Ni, apay ngay. Kasano? Di mababae yan at two-timer. Saan la siya tinobyo na? Nadapay gayam sa bali. Iso nga yung break kon. Ay, sus. Sinayang nakangarot na. Ha? Ay na, no babae lang kumatiagaram. Nabayagan ngay naram ka. Anya? Angam, kasano nga ni Manong kuno bilang? No kas pangarigan lang. Iso ang nagasat ti babae nga asawaam, Jojo. Malaksid ang nataar ka. Nagagat ka na singpet ka pa eh. Nagapwam, Jojo, anak ko. Narabyan ka manan. Ijay balay daman ng alis, nanang. Anya, kanayo na matan ti mapan ichay. Napan ko tinulungan ang naglinis ijay balay da. Kaya napan ko inted ti impawit ni Manong akwartana. Wen ngam nagrabrabi ikamutan ijay balay da ipag mo. Nagis-istorya kami pa ngamin, nanang. Ay na anak ko. Amangan no aday bagadag iti kaaruba makakitkita ken ka mapan ijay balay da ipag mo. Nang runa ket dudwa kayo ijay. Sawon dati kayat da sawon ha. Awan mo ti dakas ngar aramiden mi kanima ng alis. Kaya nasingpot nga ipag ni Manang alis. Kaya nadayumot nga inaunang ngam iti siya. Alangan mo't apatulak no bilang laeng. Ay na, di mo laam mo no anya ti sasawon dagiti marites a kaaruba. Baybayan nyo ida nanang. Kasi itinakon awan ti madingar aramiden mi. Jo? Mabiit lang dito yun, Manang. Malpas ko. 5 minutes lang eh. Agi na nakapay Jo. Umay ka. Punasak tilingat mo. Aha. Ah, ni, pinunasan mga agpaiso tilingat ko, Manang. Wala. Ala, agi na nakapay. Agtugaw ka. Umay ka, tagabay ka. Ha? Kasto na iti panang matmat na kanya ka. Susabaw. Sapay nagkiting ti shorts na. Nakapudpo daw ti legs na. Uray adan edad na. Napintas kan siksipay lang. Kinsan na mailibak. Talaga napintas mo ti ipagkaw. Jo? Ha? Ni, nagpasaklot kamot kanya kon, Manang alis. Alis, kunamlatan kanya. Ah. Hindi na ko nauawagan iti manang. Nang rona no kastoy adudwa talaang dito'y pala. Ha? O ala, o subam ti kami setam, tapo nasak tilingat mo. Atoy
Inyalaan ka iti pagsukat ang asando. Diyos kay, maliday to yun ah. Diyak samot tan malapdan tiriknak. Hello, Lakay. Pasensya kan jak na sungbatan adagos ni awag mo. Makumikom kami ngamin nga aglinlinis dito'y balay. Wen, okay lang, bakit? Mawatak, mat. Oh, kahit kumusta ka matan? Ay na, awan rin bang apagdanagam kanyak, Lakay. Okay aklang dito eh. Pasensya ka, dapat lang namin makabakasyon ni tatawan. Masaya nga anak namin titigas tusag man nga agawin. Iso nga'y pampaminsan kung tuntag bakasyon, into umay atawan. Wala kay, maawatan ka. Barang malpas tumad day to'y balay ta inton madanon ti panagbakasyon mo. Wen, bakit? Igiddan tan tumot tayo nga'y pa-blessing into nagawit ha. Wala kay. Agan-anad ka nga rod dita ka na yun, Wan. Kailiw ka una yan din siyo. Kailiw ka matunayan, bakit? Sana bale? Mabit lang ti may satawan. Ipapastan ton ti aginiliw inton makaawid ha. Wala. Sige nga rodan, taituloy ko pa'y tararamidak. Baliwan tanto manin ti agsarita, lakay. Sige, Rod, bakit? Kanayon mo kumalaglagi pa rin, nga ayatan ka unay-unay. Ay ayaten ka mat unay-unay, den siyo, lakay. Kunakit din no nagawit kanjo. Adda ka matlagayan dito'y salas ng agbuybuy ti TV. Ha? Wen, manang alis. Diyak ngaminan maabutan ti buybuya. Nagawid ako ay balay. Iso ha, dituya ko na nagbuya. Pasensya ka na. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Jo. Okay lang kanyak. Uray dito'y kapekit din amaturog. Ha? Kaya't nga, Kwa manang. alis ko nam ka din. Uno, babe. Ha? Nagalasmat nga min adanggan numanang kun kunam kanya. Kabayatan ti panaglabing-labing ta. Alice. Babe. Kasta ang amin, Jo. Nagsamit adanggan. Ay na. Nakatataer ka talaga, bayaw. Ay, ipag. Susabo. Kastao niya pa ng apros na itilupaw. Sabali mo ng titurong da ito, kastoy laang. Papanam, Jojo. Ije balay daman ng alis, nanang. Na, anyat ko ichay. Inak itatim patulod ni Manong den siya akwarta. No kasta, nagpawit man gaya man. O nanang. Di kay madanagan, tadda para kada kayo. Kat mo tingarudan at amapanak man agpalingki. At iti 5,000. Ay na, nagsaya at talaga di kabsat mo, Jojo. Uray addan asawa na, ikikanda tayo latamat. Sayang laeng tadidamot na parapuran iti anakin ni Alice. Ay, uwan nga rin nanang. Kasano, kat adamot iji abroad ni Manong. Sagpaminsan mo ti panagbakasyon na. Wan nga rod, kunakmat ngamin ide ang mga pundalaangan ngam di damot kaya. Ingkay kat ang palingkin nanang, tamapanak mo tin iti andaman ng alis. Wan, ngam na saan ka manin nga agpaypayag ijay Agawid ka adago, sanak ko. Uwan ka din nanang. Ne, anya tararamidem ti tamanang. Anya ti marmartilwam. Imbag tayo may ka, Jojo. Ilan lansak man day ito'y pangikabilak kadagiti masetas ko. Itikas na, napintas akitaan. Ala, mutoy. Siya kung ti mga ramid. Sige man nga, Jo. Ilan samta iyawat ko dagiti nakapaso ang masetas, ha? Anay ko! Ne? Anay ko! Apayan man na. Anyat na pasamakin ka. Ay, adan sa nabadda ka kalansa, Jo. Anay ko! Anay! Mabit lang. Nagsakit! Kita man ti dapan mo. Aday ta. Naikatan ti na itudok alan sa iti dapan mo. Naugasak mo ten. Panagkunak. Kat saan mo't kit di unay anaunag ti pan nakatudok na. Ay, anay ko. Medyo naut-ut lang tamad, Jo. Talaga kasta.
Nga may katumot lang tutot na. Inton sumamay ti tinumar mo nga agas. Sapay ko mga ruta kasta. Wen, talaga nga agot-ut tanatudok ket nga rot iti lansa. Ngam kas na ko na kon. Awan ti rumbang apagdanagam. Tasaan mo't nga iso tinaunag. Ken inugasak mo ten. Ay, Jo, inutam man kit iti saka. Iti kasta, mapipian ti ut-ut na. Ha? Alan, amok mo't lang ang akay kayat mo. Alice? Saan ay, Kuha. Ala ka din. Inutam mo ti saka, babe. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Ni, anya ngay kumatipudnok kada kayo nanang. Anya ti kayat asawan ti kanayon nga ipapan mo iti balay da alis. Sakit kanayon ti panagkuyog yu arumar. Anya ngay kumananang. Awan mo ti dakes na ijay. Kanayo na kamapan iji balay da. Ta ibabaon nakit nga rod ni Manong Densyo. Mapangkutulungan ni Alice. Ay sti ni Manang Alice kadagiti matrabaho iji balay da. Pudno nga kuy-kuyog kami. Awan mo ti madingar aramidon minanang. Kan may isa, kuy-kuyog kla mapan agpurpurches kadagiti kasapulan na iji balay da. Ay agtal na ka man, Jojo. Sa anak akay yanak, tapno jak maawatan dagiti gargaraw yo. Anyat kayat yo sawen, nanang. Isardeng yon ti kastangar aramiden yo kini Alice, Jojo. Ha? Siyak mismo ti mangipulong kini manong mo. No di kay payla agsardeng. Ni nanang man. Anya ka din kitang ibagbagayo. Di kan agin didi, Jojo. Agin dada magaklaeng ngam amok ti mapaspasamak. Ha? Anya ti amuyo nanang. Napayagan a pinalpaliiw kayo kini Alice. Nakitak ti panagin innarakop kan panagin innagakyo. Ha? Ay unay kan anak ko. Ammo matirigrigat ni manong mo ijay abroad. Ngam na iturad mo payla ang alukwan ti kapsat mo. Napanan ti konsensyam. Asawa ti kapsat mo ti pakigingin ng tilam. Nanang, pakawanindak ko ma. Pangasi tadiyo ko man ibagbagaday tabanag ka ni Manong Densyo. No saan kayo payla ang agsardang? Talaga nga ipulong ko kini manong mo. Uray na sakit. Ikaw arigatak aliklikan ni Alice. Makiwin na suwasa kun kuha na, nanang. Kinapudno na. Makonkonsen siya akmatan, Jojo. Mabain akong kadananang kantatang. Kastamatan ka ni Manong Densyo. Iso nga umadayo pala dito lugar tayo. Ha? Papanamon nga eh. Umadayo ak. Mapanak agbirok iti pagtrabaho ak iti adayo a lugar. Iti kasta, maliklikan tati agbasol. Jojo. Nanyaman tinapasamak ka data. Kidawak alipatan ta kuman. Ibilang talangin adakas at tagtagainap dagijay. Manang Alice. Wan, Jojo. Kat adtoyang asipapakumbabang agkid daw iti pamakawan. Gaputa sinulisog ka. Itanumtan kan lipat tinapasamak ka data. Kat pagbabawyan ta ti amin. Agkid daw ta iti pamakawan ken ni Apo Diyos. Pito atawan matan tinapalabas manipod idi. Kat agingga ita, jak paylaang nagaw-awid ijay lugar mi. Sinmang patmatan ti kapsat ko. Kat damag ko anagsikog kano ni Manang Alice, iso asaan matan anagsubli ni Manong Densyo ijay abroad. Pagbababawyak unay ti kasjay nga inaramid ko. Mabainak unay, iso adya kon nagaw-awid, kat kinay kayat kon ti agmay maysa. Kanayon ti panangayab ni Nanang kanyak nga agawid akon, kastamatan ni Manong Densyo. Ngamras raso naklatan ama kumikumak iti trabaho. Aging gaita kat makonkonsensya akpaylaang iti kasjay anapasamak. Jak amono aging gat kaano akastoy ti marikriknak. Kanayon mo ti panagkararag ko, ngam apay nga ta akasladyak paylaang makamove on. Aging galaangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nangyornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo.
Ken ka pagayam, Jojo. Talaga asaan ka maka-move on no panpanunutem pailaeng tinapalabas. Lipatamon tinapasamak kada kayo iti ipag mo. Itanam mon kanilipat iti kasta maka-move on kamatan. Kang runaan nga aramidem ket timang pakawan iti mismo abagim. Ammom ngamin a nagbasol ka iti kabsat mo. Ammom amadi ti inaramid mo. Isu akasta ti marikriknam ita. Ngem mamati ka kanyak pagayam ko. Apaman a makapagkiddaw ka iti pamakawan iti Diyos, agsubli iti sigod ti riknam. Ibagam amin kenkwana, uray pay ket isangit mo, irwar mo amin amadi amarikriknam. Kasaritam ti Diyos babaen iti kararag. Dumawat ka iti pamakawan ket pakawanem metten ti bagim. Patsek a lumag-an ti riknam. Alakastan pagayam Jojo. Ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.